bangcwele asidlulise simemo sibamema bonke bantu bakamagugu simema bazalwane bonke simema umphakathi wonke sinemvuselelo this week leqhubekako uyaqhubeka umfundisi wethu Jabaza umfundisi lovela laphaya eMbombela AOG laba qale nathi Monday babofakazi ukuthi ikhona into lenkulu inkosi leyendako isihambele ngendlela lemangalisayo mhlambe ngenda lesimemo Psalms 85 only verse number 6 wakhona lo kunguyena kusiqubulo noma itimi yethu of this revival. Will you not revive us again that your people may rejoice in you? This was the prayer of the sons Gakora lelithi liBhayibheli uma babuya ekuthunjweni benda lomthandazo enkosini mawufunza from verse number 1 bathandaza ukuba uNkulunkulu ababuyele nathi kuleli viki sisemthandazweni lothi inkosi ake uphinze usisuse kule level lesikuyo usenyusele kulenye ilevel and siyambona uNkulunkulu njengoba kungilesine namhlanje sibonga kwekuthi sikhunjutiwe ngaNkulunkulu lokwati kuphinze tinto letifile noma letilele ativuse namhlanje simbone asivuselela ngalenye indlela. Come tomorrow wota noma ngabe uyagula wota noma ngabe uphelelwe ngemandla wota noma ngabe lithemba bese liphelile wota uNkulunkulu usemsebentini lobeka kwenda itolo sakwenda namhlanje uNkulunkulu womusa anibusise. God bless you. Amen. Future unenzaba nawe. I want you to minister to the person next to you. Tell them unenzaba nawe. Sing to your neighbor. Unenzaba nawe. Just the church. Unenzaba nawe.